Askiki pantak mitaki kun jamas kaptasa hichu takakut butok takam ya tewina kaut hi. Masuk Primera División de Bolivia, Liga Tico y Antawin Kim Sarantawin Akaut Hawaii. Always ready tamak pago lalu Bolívar tamam purap tawai. Naigir gol nakak Bolívar tamam taki purin ha. Nias Fernando Sauce de Jupa Octun kamayan Qatar naigir gol chantan ha. Pair gol Ronnie Fernandez Jupa Octun kayatun kan Qatar penalatu chantan ha. Ukam piru sukaroh always ready tamak taki gol nakak purin ha. Alarita sa supa pusitun kapaskan katat kim sa katam biya Qatar naigir gol chantan ha. Ukat pair gol Dorni Romero Jupau soktatun kapasin Qatar chantan ha. Karok blooming kita kim sa gol mayro gabida tamara tipawai. Nadir golak blooming kita mataki upurin ha. Fernando Arizmendi hupau tun kakim sa kalkon katar gol chantan ha. Ukami pansa pusitun kalyatun kan katarok Martin Alanis hupau gabida tamatak gol chantan ha. Ukam pidus blooming kita mataki pa gola upurin ha. Peskatun kapakalkon katarok Rafinha hupau penlat pair gol chantan ha. Ukat pakalkun kapeskan katarok Cesar Menacho hupau kim sirgol penaltu chantarakin ha. Ukat Willis Terman tamak magol seru Independiente Petrolero tamama tip wai. Mauricio Arroyo hupau sa pagol tung kapayan kataru chantawai. Hichu te kakakayan tawin kim sana tawin akaut hi. Libertad Gran Mamore tamak Real Tomaya putamampiu. Gran Mamore natan uyun kim sa haipura nataskani. Ukarok Nacional Potsi tamak Universitario de Pinto tamampiu. Victor Agustino Carta natan uyun pesca haipuchi katanira nataskani. Ukat Aurora tamak Real Santa Cruz tamampiu. Felix Capriel sanatan uyun pakal adum cikatanira natas karakini. Suruh Europa tokan walha sumoitak tamnakaw nataw yapre. Nias La Liga yang tawin Cadiz tamak pagol seru Real Madrid tamang patip wai. Nacho Fernandez ukat Marco Asensio panakaw koranaku chantaw yapre. Premier League yang tawin Chelsea tamak pagol mayro Brighton tamang patip wai. Chelsea tam takah Conor Gallagher kupau sa pagol chantawai. Brighton tam takah Dani Welbeck kukat Julio Enciso kupanakaw koranaku chantaw yapre. Tottenham tamak kim sa gol payro Bournemouth tamang patip wai. Tottenham tam takah Heung-min Son ukat Arnaud Danjuma kupanakaw koranaku chantaw yapre. Bournemouth tam takah Matthias Bina, Dominic Solanke ukat Dango Outara kupanakaw koranaku chantaw yapre. Manchester City tamak kim sa gol mayro Leicester City tamara tipawai. Manchester City tam takah Erling Haaland kupah pagol chantawai. Jonas Stone supah magol chantawai raki. Leicester City tam takah Kelechi Iheanacho kupau sa pagol chantawai. Serie A yang tawin Bologna tamak magol lalu Milan tamang purap tawai. Bologna tam takah Nicolas Sansone kupau sa pagol chantawai. Milan tam takah Tommaso Pobega kupau sa pagol chantawai raki. Napoli tamak cusa-cuseru Hellas Verona tamang purap tawai. Ukat Inter de Milan tamak magol seru Monza tamang patip wai. Luka Caldirola hupau sa pagol chantawai. Bundesliga yang tawin Bayern Munich tamak magol lalu Hoffenheim tamang purap tawai. Bayern Munich tam takah Benjamin Pavard hupau sa pagol chantawai. Hoffenheim tam takah Andrej Kramaric hupau sa pagol chantawai raki. Ukat Stuttgart tamak kim sa gol lalu Borussia Dortmund tamang purap tawai. Stuttgart tam takah Tanguy Koulibaly, Joshua Bagnoman. Ukat Silas Katompa Mbumpa kupanakaw kolanaku chantaw yapre. Borussia Dortmund tam takah Sebastian Haller, Don Malen ukat Giovanni Reina kupanakaw kolanaku chantaw yapre ki. Ligue 1 yang tawin PSG tamak kim sa gol mayro Lens tamara tipawai. Kylian Mbappe, Vitinha ukat Lionel Messi kupanakaw kolanaku chantaw yapre. Kichurok Europa tokan sumaitat tamanakah anatap harakiniwa. Nias La Liga yang tawin tungkal wat tungkapskan katarok. Getafe tamak Barcelona tamampiu. Coliseo Alfonso Perez anatan uyun nataskani. Ukat Chica Urchikatanirok Atletico de Madrid tamak Almeria tamampiu. Civitas Metropolitano anatan uyun nataskarakini. Premier League yang tawin jatun kalorok West Ham tamak Arsenal tamampiu. Olímpico de Londres anatan uyun nataskani. Tung kamayan alwa chikatanirok Nottingham Forest tamak Manchester United tamampiu. The City Ground anatan uyun nataskani. Serie A yang tawin Chikururok Sassuolo tamak Juventus tamampiu Mape anatan uyun nataskani. Ligue 1 yang tawin Pakay put pusitun kapaskan katerok Olympic Marseille tamak Troyes tamampiu. Orange Velodrome anatan uyun nataskani. Ukaki uhilat kuyakanaka yakur kama maka charuntawi tak nitaki.